হাড়ভাঙা গাঁও আছে জমনেটাৰী পাণবাৰী এইখন মই ক'ব নোৱাৰো কিমান বছৰ মই সৰুৰ পৰা চাই আছো এনেকুৱাই খুব দিগদাৰী হৈ আছে আমাৰ যোৱা অহা গাঁৱত বেমাৰ হলে এম্বুলেন্স আহিব নোৱাৰে এইফালে এম্বুলেন্স ৰোগী থাকে খুব দিগদাৰ হয় ৰোগী কেনেকৈ লৈ যায় ৰোগী কাণত কৰি লৈ যাব লাগে এনে হাঁটি যাব লাগে খুব দিগদাৰ হয় বানপানী আহিলে ব্ৰিজটো ভাঙি যায় আমাৰ এইখন হোৱা নাই মানে ভোটৰ আগত আহে MCLA আহি এইবাৰ কৈ গ'ল যে ভোট দিয়ক ব্ৰিজটো কৰি দিম এতিয়া ভোট গৈ পাৰ হৈ গ'ল গুচি গ'ল এতিয়া নাহে তুলসীবিল গোসাইগাঁও এইফালে চাবতগ্ৰাম বিলেচিপাৰা ধুবুৰী ল'ৰা ছোৱালী ছাত্ৰ ছাত্ৰীবোৰ অহা যোৱা কৰে এইটো অহা যোৱা কৰে তুলসীবিল যায় কেতিয়াবা অঘটন হৈছে নেকি অঘটন হৈছে বহুতবাৰ হৈছে বাইক লৈ মানুহ পৰি গৈছে इधर से आएंगे तो बहुत दिक्कत होता है इधर से जाने से पूरा 7-8 किलोमीटर लगता है इधर से शॉर्टकट तुलसीबिल मिलता है 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर होता है इधर से 3 किलोमीटर होता है इधर से कोई रोगी आएगा तो इधर से बहुत दूर होता है मैं बचपन से देख रहा हूँ अभी गवर्नमेंट को बोलना चाहता हूँ कि ये ब्रिज ठीक कर दो नहीं तो कोई ऐसे ही मर जाएगा गाँव में कोई कोई इमरजेंसी हॉस्पिटल नहीं जाएगा इमरजेंसी होने से एम्बुलेंस आता है इधर से पूरा एक दिन चला जाता है एम्बुलेंस आते आते सुबह कॉल करेंगे तो शाम को आ जाएगा